O ne, mislim da imam problem. Pojela sam sve kindere. Bog svima. Moja sestra je jako zauzeta igrom. Moja baka spava, a moja kuharica još uvijek čita svoje jutarnje novine. Imam ideju. Hoćeš li kuhati za mene za novac? Novac? Naravno, spremni smo. Uzimamo zdjelu. Oh, da. Dodajem malo vrhnja. Zatim, malo šećera i crvene boje. Pomiješajmo sve. Ljudi, uspjelo je. Znam, apsolutni sam genijalac. Sada koristim sprej za zamrzavanje. Evo, imamo puno kreme. Sada uzimam čeličnu zdjelu. Previše je jaka. U redu, znam. Samo ću koristiti čekić. Bako, ne smetaj mi. Stavi kacigu. Sada pravim oblik jajeta. Uspjelo je! Stavljam kremu u kalup. Da, koristim sve boje. Sada malo Skittlesa i meda. Ulijevajući med u svaki paketić, zatim sve miješajući. Dodajem ga na jaje. Nevjerojatno, ljudi. Melissa, prestani. Daj mi žlice. O, bako! Da, trebam napraviti kinder. Naći ću pravi. Evo ga. Wow, super! Dečki, otkrivam što je unutra. Da, imam 2 polovice čokoladnog jajeta. Moja sestra, Mia, će... bako? Pričekaj malo. Ukusno. Definitivno mogu pojesti 1 polovicu jajeta. Sada ću ga završiti. Super. Sada koristim žele od žvakaće gume. Do vrha! Izgleda odlično. Sada dodajem žvakaću gumu. Spremno. Wow, napravili ste svoja jela. I što bih ja trebao učiniti? Točno, imam kacigu i to je pravi oblik. Režem malo čokolade i sljedeće topimo je. Sada imam tekuću čokoladu. Ulijevam je u kacigu. To je sjajno. Sada ću uzeti jagode, umočiti ih u čokoladu. I stavljam ga u jaje. Ostaje pričekat malo. Gotovo. Mia, probaj uskoro. Wow, to je sjajno! Želim početi s ružičastim. Hajde da probamo. Wow! Mogu čak i napuhati balone. Jesu li to Skittles? Vi, obožavam ovo. I posljednji. Jagode prekrivene čokoladom. Super! I ima puno čokolade. Ali tko je pobjednik? Melissa, pobjeda je tvoja. Osvojila si glavnu nagradu. Zaista? Kako divno. Novci? Dođite k meni. Sad sam tako
plata! Novac, novac, novac! Ni $1 neće proći pored mene. Tako sam sretna. Čekaj, imam ideju. Pogledaj, imam super robota. To nije sve, ima lazerski vid. Skuhaj mi malo piletine, molim te. Naravno, baka je najbolja, prelijevam ulje preko piletic. Dodajem puno začina na vrh. To je previše. Bako, u redu. Mislim da ću napraviti batake. Koristeći neke začine, zamotati ih u slaninu sljedeće. Gdje je moja slanina? Evo je, na roštilj. Što, Melisa? Ona želi ukrasti daljinski. Moram je zaustaviti. Znam, bacimo kost. Au, boli. Što je ovo? Čudno. Nastavit ću crtati. U redu, napravit ću najbolju piletinu. Da! $10? Imam samo $1. Čekaj, nemoj ići, molim te. Trebam ovu narudžbu. Što mogu dobiti za $1? Nema šanse. Samo jedan nugget? Da, to nije puno. Dodajmo malo kečapa. Opa, bako. Vau. Da, počnimo s ovom velikom piletinom. Miriše ukusno. Ljudi, tako je dobro. Samo jedan nugget? Probajmo s kečapom. Ukusno je. Lijepo. Pileći bataci. Izgleda tako sočno i ukusno. Wow. Znam! Hef, pobjeda je tvoja. Uzmi robota. Da, znao sam da će moje prepoznatljivo jelo od piletine biti pobjednik. Hajde da te isprobamo u akciji, robote. Naoštri moj nož. Wow, ispalo je odlično. A tvoja nova nagrada je karta za krstarenje. Ali trebaš napraviti najbolji hot dog na svijetu. Super, stvarno mi treba odmor. Uzimam malo crvene paprike. Odrezati višak dijelova i staviti kobasicu unutra. Valjam ga u tijesto i režem. Zatim ga stavljam u zdjelu i pečemo u pečnici. U međuvremenu ribam sir. Je li ostao komad? Možeš ga pojesti. Vau! Ovo je nevjerojatno. Dodajem malo sira i prekrivam sve s drugom polovicom. Imaš li još sira? Samo ću posipati tijesto, prekriti ga drugim slojem i izrezati krugove. Stavljam sve na lim za pečenje i dodajem kobasice i sir. A izgleda odlično. Stavi to u pečnicu za mene, hoćeš? Hvala, šef. Što da napravim za Mijau? Nacrtao sam prekrasne mini kobasice u tijestu. Stavljam sve na tanjur i vojlej. Wow!
Krenimo s ovom divovskom kuglom. Izgleda jako cool. I stvarno je ukusno. Mogu samo polizati prste. Što je s ovim jelom? Mini kobasice u tijestu. Super, a što je baka smislila? Kako lijepo! Sviđa mi se ova opcija. Bako, osvojila si kartu za krstarenje. Čestitam! To je tako dobro. Volim se opustiti. Što? Kokteli? Ne. Pletivo? Naravno. Hvala. Dečki, obavezno lajkajte ovaj video, ostavite komentar dolje i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Bok!